AJYCP lapen KSA Bokajan District Committee tum chilang petsi CCI along adu ka bera puthak chingki chethandang National Highway Towar Krongpli section ke thom ke parlo ponalong non pensi towar ke hingnu ke chengpon Dolomara Northern Forest Range ke parlopon Deithor Forest Subbit Officer Lawrence Phangchulapen ari sanghua tumpen kanghua thengpi ke nepon Kardom Pini neli birta than jebang phi sami beauty bepi non birtang ton pen arjponik tha Mati jong chikloni phai clear ni Assam Jatiabadi Yuva Chhatra Parisad AJYCP lapen Karbi Students Association KSA Bokajan District Committee atum Chelangpet pen Bokajan Cement Factory Cement Corporation of India CCI along Humri damsi adung area kedo araratum kisung ke boy kachetong nang lapen bangso akisung pen kachepa jokpon thekjia phan atowar putha kachingki kachethandam Bokajan Cement Factory CCI mate Cement Corporation of India along KSA lapen AJYCP atum kahumri nang ko kaputhak Bokajan Cement Factory expansion plan aphan ningkan hini ke thoma prangpen kuti nerkep atangka panong ponsi ke kimpon pangchenglo bonta piniani phan kep bak apharman ansi sai klem chot piniani anta ke klem ke dam patang pon pere ka jok prabjin pen kuthot pangcheng ponsi ki patang pon thuje phan chingki chethan ponlo Bokajan Cement Factory adungaray alom hidoarar tumke kaiki cement aduk mate das pollution kangnim nang ver puthak sitame KSA lapen AJYCP tum ajak din thruipen kipachok bonje towar hangponlo kidam tang chiklo jon chok aprang pollution control board plan phan kikim ponasai dengponlo laso long phani koi an kim ponpen inton koklo piniani an sitame labang suasai patang ponti kidam tang chiklo jon chok aprang pollution control board plan phan kikim ponasai dengponlo laso long phani koyan kim ponpen inton koklo piniani an sitame labang suasai patang pon pidarlo lasi laso puthak poson si lasom ka chaplang long poblo lasi bangso puthak dak Bokajan Cement Factory la bangso kapareng verji phan nilisi nilitom asong ban chuning rikang tung bang ke litom trinong Lok Sabha MP Horan Singh Besar alang li panda chuning rilo alang li Central Long Ministry of Industry haladak labang solam the pali bansi nilitom asong ban chuning rilo kai ke laso a cement factory arona teng kai ke teng la puson kapasuli long verji phan adun thu Bokajan Cement Factory along third lapen fourth grade aborengang hoyalong karbiang long riso ejang tuma phan pek pon vek nang jiputa KSA lapen AJYCP tumpen ke hang padu ponlo lapen Bokajan Cement Factory das affected area tuma phan social welfare fund lapen kaching thurasai claim pon vek nang jipusi alang ni tumpen ke hang padu pon thu ছমা 7 মাহৰ আগতে এটা প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কানে ঢোল তগৰ বজাই পেলাই তেওঁলোকে 8 কোটি টকাৰ এটা ধুলি কন্ট্ৰোল হোৱাৰ প্ৰজেক্ট বহুৱাইছিলে তেওঁলোকে হ'ব বুলি ৰাইজৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতিটো শুনি পেলাই বোকাজানবাসী ৰাইজে ষষ্ঠী নিকাহ পেলাইছিলে যে ধুলি Bokajan Cement Factory পৰা ৰাইজে বোকাজানবাসী ৰাইজে হকাহ পাব Balipathar pen projenterang karbiang long live Kimisen je phan ke un an pen imithang ka chirok tok pen ka chilang dun si kimisen asai deng dunang ji lason sin nili tuma pherang ke mati jonga chikloni phai clear ni non kaselam bom National Highway Krongpli along kaselam pami medera joini non pen ka hengnu dun bom aputhak birta long si adimak long an kahumri padodam National Highway towar Krongpli section ke thom ke parlo ponalong mate Phuloni constituency ke parlo ponalong aphiom towar ke hingno klang ong lapen gari ke vegatum ka siksak ke dukok ti tiajok pinang anakisung dolo gari ka te waratum ka chingkoi nang ta do ulu puta towar ka chileng verara tumpen nang pachini dun birta kri ponlong atengke towar Krongpli ka selam ji polong longli ke kondun vegara tumke pinang anatum longli nam ka chilong leta non puanta dolang bonta towar abangke non penta ke hingno nang ke cheng thuan lo Nasikit he kiding tumabang un an RDP dunsi kimisena tuwar kachihelat long pamilya phan bor I ponasonte misenji
jongsi chilang dun de lapen RDP dun de pulote contractor tum kachi selam japan bor ipon kedaji ason mandet pon la sila bangso puthak RDP pon ra puthot pachi selam pon thuasonte mesenjin life and puthot nang le tum hane baklang muji la kan la han lok ni le pini dog la ke towar krong pli tum karbing long nang krong plut bangso towar krong pli long sini le do section 3 long sini le do people si pini nang le tum hane le baklang bang kong ma de pachini ko nang kong timan section 3 along pinang ana tum se me da long le an namen na ke chilong le tum pinang an do la bangso ke chilong le puoi phet se me na bangso towar mesen nang gi polo non ge da ke patang ya son si da alang tum ke pin chong malo section 3 long nang pulumi hawar ko nang gi bon da benang tum lang mon tha na da pulumi hawar towar long da section 3 long nang lang brate non me se towar ke hinu la bangso towar ke hinu pen jok penang an ma than bolo ta so towar ke hinu pen jok ke accident se me dolo ta pen penang an ma ka siksa gari motor ke ve ka solai me ka siksa kondo na si apuson towar ke hinu along yon si iritum chelang ande mate RDP unde brate pyong na hinu ong po and ke mesen towar mate itu mal som nang ke tang por ke tang merbe ji asi ke thege ding ka prek songjap po songjap pidam ka che song an se me la section 3 towar long ke pa mesen ni pan se me nang tum bori bon tha jong si non jong si bori dun de brate mo tan se tum ala so towar heno mate ka che lat pen chenglok la pen ka accident ka sing koi pen pran ke dan no smell an se tum du thuelang du ko ka thek la se la bang so towar ke puthot pa mi tu sen ni phanang le tum on an bori bon tha ke thege ding council ka cheri bong tum se me nang le tum on an dak nang le tum lang pon ra la pen ke bang mesen ni phale bori bon tha pa se ni tum karbing la pen nang chene phuloni pen dir chuna rong pi karbing long life karbiang long ke siarang long lasi theng pi theng prang kai ke ta lir seng sang an pin lapen kelang stame ningeng samjet an pin lasi labang so theng pi theng prang kirai kom ji lake forest sai khia tum si kai ke stame kachirok tok pen si dolo lasom si matijonga chikloni phai hinia ningve duar baguri MSC constituency angkang dolomara northern forest range ke parlopon Deithor Forest Bit Officer Lawrence Phangchu kai ke kachirok tokpen ke duajok Arya Sangho tumpen patrolling ke dam bomahut Deihori Gudam Singh Nara rong atha kiding khruwa rong along ki plak tanga thengpia chet thek dam long si ke do ana thengpi anta chipari deng ponsi van laklung Birta kiri bonlong ateng ke thengpi ki rok beka tum ke katlap nebdunong leder lupusi Deithor Sub Bit Officer Lawrence Phangchu pen phirangke thengnu than ponlung lapen labang so thing pi hi chia long ke suri throk ner kep anador doji puta than pon hala dak an ke nili area parlo dam de sitame thing pi thing prang phan ke lang ke akinang sotlu lasi nili lapu an ajo porta chipaduk pon lo puta than pon thu lasi un an benti nili ladak de thor forest subit office along duty cheklemesek abangke thing pi thing prang phan chirai kom ji puta than pon lo lasi theng pi theng prang be par ke khema tumta neni phan ningang oi ikli athema de thora hawala long ki themu chota theng pi theng prang ave pinan no theng pi theng prang jong si ke virote sai choti kiara de tumta kisung no athema arve ke avelo lasi theng pi theng prang kang hi be par ke khema tum ing to nang puta than pon thu the Gesteron report Karbing Long Line Matijong chikloni phai ki thomani koilamati hawar ki parlo Believer Eastern Church mondoli ke do anche tong petpen kadokave armu bang pharo trok sa seara tum lapen mondoli jabang phia tuma hinpen lang nirja hawar kanyain ti arong ki parlo lang nirja Believer Eastern Church along alira lon chi pi ponsi hemphu Jisu Kristo amen pen pre Christmas ajai me kitalon pon Pirthi adang khe ke do an lapen muni tum apapen kapejok ji aphan ha Bethlehem along Hemphu Jisu Kristo ningkan suri hinia prang amahang nang theklo labang suarni ke me mate matijong ni phai inkora phuarni aphan Christmas pusi hok ponlo labang so putha kadok ave Christian anin ke khwaitum ning karong ka chipi pen kang hong mate pre Christmas ajai mek talon ponlo labang so me along Reverend Father Hedson lekthe pensi me chari ponlo ne kangpur kardom ki japon bangla ke pastor mohen teron henlo kiroka chophan koilamatia hawar ari soning suatum kilun ke kanpen kachitong dun arat tumaphan aning parung pon
aluhi ke pachini ponji aphan pastor Robin Lekhe aphan apor piponsi Bible kapor hi aphan Reverend Father Jathanel Luha aphan pek pondo Reverend Father Ruben Tokpipen me ke pachun ponalong mondoli kre ke thom kachetong dun atum amen lake Balijan BC Pak Anglong BC Eden BC Rongirdan BC Kirilangso BC Kusumlangso BC Monsenai BC Tadolangso BC Terenganglong BC Chotiona BC Resak Thepi BC Langmirja BC lapen Borjan BC puhendo Labangso pre-Christmas kitalon ponalong kadoka veka chetong dun aphai ke lakha ponahut aphai ke long ponake pharo phora throk kebra sirkep sosiara ratum chetong dun tilo pusi dihin rimbang Mongol Sing nar mephu Rovelson katha tumpen pachini pon Langnerja Believer Church Believer Eastern Church along nitum labangso pre-Christmas kipati lake nitum aning kanwang asona thasini tum pati ponlo he labangso free Christmas penengan pen ni tum kan ki apongan litang lo la sini tum labason thasi hasulong kuto kasona thak hempu ang witik labangso Christian tum mane hasulong kuto kasona thasi nimen penang tum pachi thangbon tha kubu asona thasi ni tum kami isi kaching hon karbi tum phan kaching hon labang song the lahin na kaching hon kachibia de la person akachika klang ya phang sini tum labang so Christmas ma de Jesus Christo mahang the ji la ke matyong ko ra 4 tarik lo labang so prang la ke ningarong pen labang so ilitum ta arna ma phan kaching hon labang song the ilitum ta talon po nang akachipathi ba kaching wai pon joking ilitum tini le those tame da langna ja hawalo ni de labang so Christmas party pon nang tum media hoya hin pen nang tum ni pon Koilamati pen Samson ti Karbing Long live Pinia Birta ke lapansi kang ton poniglo kardong